kasililian main ko ngay wamporon Eliezer Roosevelt siyang momoson kapintaw telor and Wayne Matalanium. May gadun kupure pipapaton William Tirail ko makin pukog ipa samatay Protestant hour o sawas nan Protestant hour and ranwat. Mone pan patoyan na itungol sawas motomoto waralap iban patawan tiang kay itungol sakaratan wow pan kupuran samatay court puye kisiyang sapul me kupur rasyawlap terus yon peteni kat kiyang ewe ukalap nan maray na ranwat. Monay pan patoyang nanay tungol sawas ay men patawan tiyang kay tungol sakaratan kaping o wow pan kupuran samatay court. Puye ki sapul me kupur rasyawlap akatin maitang kitail nan maray nan ranwat. Ay tungol sakaratan wawlap pan kupuran eleksyon pun pe yu wawat ipilmento kaya ki isinuan ken ko and Wayne pun pe yu waw torowat ipilmento kaya ki Israel sapul marleken ko nanaleng ko nan ken ye ko lapalap kay ti koros and pelian tiag government umotso o koros me paniyang karokoronge Protestant hour and ranwat. Sapul matay wasan kawitin ranwat pan patosang nan koront kayu iralaw silu iratiktik aisak wano o aisak isu masani yatuwa kumailese tuan amal wiyalar 10% court o tuan ngenen court ekin kat lalamail eri mamemen pan kawela 10% court what court pan katin kawela yi po 10% court me sarawi eri pain kumail me yei 10% memen me pan kawela 10% court what court pan katin kawela yi imen kataman ki kupratail me nasen what ta irapukat me Paul intingyang Israel motion current men kataman ken Israel tuan Israel wialar 10% court apeki liakotoror paratanan motion current ime Paul katereng Israel saulangan current kan ksilikog set teirapukat o men kataman ken Israel me Israel wialar 10% court niya masani nan ratikitik Asia kuwano and samatail wasan sawas kasalayang kitail o patakeng kitail me Paul katamaniki Israel mumoson koront te saulangkan enan koront me Israel wiyalar 10% ngayon sarawi pan kokosan lalaray ay me leta Paul men katamankin Israel o katete yang Israel puren kak pureng ale ta kasanti kan mekoneng o kawit kan mekoneng saulang men en tungalen ki ktai pilanane apali kanayeng paluwar tail te sapul matail rosen en yeyas en paluwar pama yeyas en paluwar pan kelai yeyas en palurosen en palingen pilpan kelai imen patawan kasaleta irekai me Israel pelian roson mau ken kasaleta o kasaleta tuan sangkan me sotokoneng kitailen katki te kitailen ale pe panelayang sumau lumum te kapisalet ong kitail aramas risangkan me imen patawan kasaleta me tuete sang saita sakawan wai pu o kisinsangan sak teikan mekin patolong itu mesoto koneng sapun matai roson kitailen katki o ekin kak eleta
o antareta sama tail Yeyas and Paluar. Kitaikak mangi meirailkan male di sumau suka epilkin kak sang ni sawan kesinsangkan makin patrolong oto. Irailkan male di cancer epilkak sang ni sakawan wai tepil sang pu. Kitaikak mangi memia metoto mekapisalit alarki kapisalit kelar arail ketki tungolete kangpu eri Ekoneng kitailan apali kala betailkan te paluar betailkan pueki essential me kitailuya 10% coat 10% ngain sarawi me pan ket retail o kau wit kitail imba kareta ekoneng kitailan ter ketki sangkan te sampukat me ipatawan kasaletan yorala pan kawela Sab matail Yeyas and Paluar o epan literata 10% code what megitail katki 10% what megitail katki Paul Masani Christ mekin katin kolpenet 10% what unsak o katin kakairata poen wiala 10% sarawi eu me kasarawi yang kauno poe kiamail minim ni yang Christ Kemai yang kokotang wiala 10 eu me kot kin kat lole kat ki lole sapul me ngain sarawi Paul pil masani me gitai me wiya 10% kot Yeyas wasa me kot pan katin koko saniya te kat ye kitai saulangkan me wiya 10% kot ime Paul masani ke nani rekan begitai watek pene nani retritik aise kono Paul masani kemaile se tuan amail wialar 10% coat o tuan nganen coat ekin kat lalamail emen kitai saulang me wia 10% coat wasa me coat pan kat ye kitai bil tamataman ni aiso me Jesus pan kat lasang sapul me orang ko Katin masani yang rail me pangkat la o katin katarato sapul mengain sarau eri yawasa mengain sarau ye pangkat to ye ye reumui rei poi wasa me kot katin kosanitier o katin keleleti me ye wasa me pangkat katia magtai bang kapura la kapura trail nan katete mereng nan ten pas sarawi I wasau me kot kin katia nan pere sarau nan ten pas sarau yo o ye wasau me samoro lapalap me keleleti anapa pali ten pas sarau yo take unan pareu e pankin ketlong o ya meirongan tip ong Israel men Israel kan ap kayu e pan uya mas meirong ki peini koden katin kubre etungol sapungkan Poen kak tola o meirong ki uya meirong ong Israel aramasakan en Israel eri meirong wat tatak wat ni aiso me Christ ketto katin pola essential nan puksarau me kateng mekin pere ten pasarau yo trisang pewe lelpa me leta me kitail koros kaker keito pan molen kot o sakar kita tail sapungkan Megitail sapulman kita tungolen ki pokot and katin mangki yang kitail atail sapungkan. Eri kalanganen kot wat mesansal emang kitail. Pueki peini katin kosoneti megitail me pan wiya 10% ngain sarawi. Me ngain sarawi pan kat retail. Paul masani me kamui ngai kitail koros aramas me wiya lar shaulang Kitail me uya 10% ngain sarawi. Wasama pan katun katye o kau-kawit kitail nan moran shailok me kitail sapulman ki. Paul o iyang tronto tongkan uya tronto tongkai mekin yang kot uya sapul metatok. Akitail me uya sapul me mat
kemail me pil 10% quote. Even kapurela kapura trail, or trail and trek mouth one Paul e masani kaitente ong paluar me Paul me masani. Apil pil ong ni mauren palingen. Irai shaulankan en koront, oi pil kamerele me masin pukat me Paul me masani e pil ong ki trail ranwat. O Paul masani ong irai momotong koront o trail me nasiwat ki trail enter the tong ke palawara trail ni maur shuat. Ime Paul masani kemail katawana seng kemail triakan nenak. Ap kaitente triakan nenak meuyatip. Ap peiren ak lapalap don masu kanguti song pukat piluyatip. Aime koneng ki trail enter alete song pukat maiteng song pukat en aute ki trail. Pokitay wiyalar 10% quote. Nan koront kayo laut wono iratirik aisyek tuwal iriyaisyek Paul pil masani. Kemaila siya me pali waramail yei 10% ngayon sarawi. Makin ngayon sarawi makin kat lamay. Kemail ale sanger raincoat. Kaiten utamail kemail. Pusapul men coat. Poi makatin painkin kemail tar pai lapalapeu. Kemail tatangki palwaramail kan ong ni kalingan pen coat. Paul masan yong saulangkan en koront enter tatangki palwar rail en wiata tip. Masan pukat pilong emen kitail saulang ranwat. Poi kitail wialar sapul men coat. Niakatin painkin kitail tar sapul me yeros Jesus Christ. Niakatin katarto ni sampawat o katin lokoloker langatan ni lopo o pula o serti o katin yasata. Kauno katin pukular tapatail kan o kaprotong kitail raincoat. Niatay wialar sapul me kitailanane pegiong sapul me masin kan. Mention iralaut isak payo risak silu me pensises masani. Memen me pakong ye pan kapayata ay patangkan. Semay pan lolole o ngay o sampan ketong re o kat re. Kitay la pali mau palwar taikan. Pagkitay wiyalar 10% ngayon sarawi. Kitay der ale meokot me pan kawela. Palwara trail kan te kala ba trail kan. There we are meokot me pan eleta palwara trail kan en we are the deep. Trail tamataman tame Paul masani. Kamaileshe tuwana mail we are 10% coat o tuwan ngenen coat ekin kat lalamail. Eri ma memen pan kawela 10% coat what? Coat pan katin kawela i. But 10% quote misarawi. Eri pen kemail me yei 10% quote. Masen pukat me ni sansal ama wong amen ketail. Nia tail korokoronge sapul me masen kan. Eri 10% quote what me ketai kat ki misarawi. Ai me kone ketailen kasam paliki ketailen waun ki 10% quote me yei ketail. Trail there alayang trail meokot pepan kawela 10% quote. Thailand kak apali kanayang nungsyak o papai pok Thailand kak kalingana kita mar. Aye met niarlap mekak patong syawaski nan samatai Protestant hour and ranwat. Kalangan en kubur koros mekatin korokoronga sapul ma ritio kan ranwat. Amen.